Aduh ya Allah. Pikiran tangan anak deh. Masih pak jora jen gila aja po. Lebur ke rumah. Tak biasa sekali. Nama rere yakin apaan? Nyari nang jadi beli online ya tak ada. Yang jual obat mata pak pikiran dulu deh. Masuk mam lu pikir nah. So. Assalamualaikum. Salam. Teng di mana ban? Ya, mulai beda kak. Dok melulur ya. Wah, nanda remah pikirin. Dina. Anan majan gila kau oma. Tak biasa cuma kak lebur tak biasa. Semikirin. Ada nyari yakin tak medes wak. Gede. Mana beda? Gede lembut lah. Bergadang jangan bergadang. Kau tiada artinya. Bergadang boleh saja. Kalau ada artinya. Udah tak hafal lah. Yuk lanjut mas. Tak hafal lah pak. Abu. Tak hafal lah. Ngaring gila digela. Iya. Ceringan. Makale buru biasa. Dia tak biasa sekali pun. Mula ngepeng din pak. Bingat fan dia biasa. Tak Ya. hafal lah. Ngaring gila dus no dus sini pun. Mula ngepeng lah pak. Isa yang berdega dia nangga bergedi kau ban. Wah, parah pak sih ya. Biasa ruak. Ya gitar mainan dia no. NANI? Kau sering tuan sekali. Amon bapa kilo ongku Maria. Oh no. Iya, mau sakit ya pak, nak pak. Ikan cakap lama gila mangan tu dus kau tak langka. Iya. Bahaya. Aduh, sakit ongku dia lah. Sigangku je. Itu tidak. Saya tak lama gila. Yang boleh gelu. Kau lah yang fan dia betul pa. Iya. Amon bapa teropese. Amon pese teropese. Jeng. Dia masih ngurus nari kau mas. Lah, kemayu pak gede kak. Pegawai dia. Iya lah maju lah pak gede nyaman. Derma. Bapa. Iko lah iya lah sing ngadep nah. Mon Korea pak. Ambu pak. Pokok lang uncong rumah irama pak. Ulang tahun kok lah kare 2 hari pak. Bu, lang ano ba ni sa akin oma? Iya, pokok Korea tak ano boleh gila pak. Oma lolo. Iya. Pokok lah personal lagi pak. Fan ko doon. Kalau pa bendi orang nak ke pun dia jela magila ba ni. Nya, ini jago oma aja. Iya pak, pokok lang uncong rumah. Hindi na salaman. Tapi ngunceng rumah ada belum? Bayiri okay bagram bagabiman. Oh sip. Okay nyari ang Roma Irama. Tudi. Iya. Narilingan ko. Lo. Pwede mo ba? Beli Roma. Benih apa lah? Tangan nari ko siya. Madu tengah oma dyan dia. Oh iya terus. Benjuraan di ano, badalingan jura ka di sa banda yo. Oh iya beda. Tina telepon nabi ko ada bro. Ima ada na sekali ya, pagrampak din nabi ko. Cede remahan. Oh kaya na waktu kemarin aku anggap sibuk, tak sibuk ntar ya. Oke. Ngabi berempu ba yo? Jangan ngomaro. Larang bro kak.
Rempag-rempag kita ngaca kemarin. Jelas ini lu apa? Banyak siap ke depor bi. Mik dengan tamu. Mana tengah ngaca? Oh, iya kak. Iya kebegitu ya bangun badan. Ya betul mereka ya. Betul kok kemarin dia. Kudang kok kemarin tuh sana. Wala kak, mak kabadabaan kak. Sige na ko tak glowing. Assalamualaikum. Salam. Ngamen mas? Ngamen ah? Mana kecepatan ria benih tukang ngamen. Ah. Are siapa re? Apa juga terus dia? Wah, munreng coki ngan ria cek. Oh iya. Anu. Leres compon Cimahmud. Ah, leres. Kula kan Leres. 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 Kiki. Kula kan langsung biasa. Betul. kan toh. Kula na Ciling sampean ni ka. Songko aci bo na. Engki. Wala kas Cimahmud yang gula. Dugale gulaci. Oke. Dugale. Kudu tak sekali. Ya biasa jadi kan. Embian mabuk ya. Tidak nih kana. Anu, Apa bener apa? kula itu pun sami iki buru. Kocak bedorengon jenga Roma Irama aja pun. Oh iya. Cimahmud empian kan. Engki bener kan ya? Oke. Kuliah nelfon gila kan nomen di elingan kok. Berarti langsung ngutus sembian kan. Ki mon kula mon alingan banyak mon urusan musisi ni ka banyak beni pun Roma Irama. Seraan biasanya. Ki artis-artis Madura kasa. Oh. Ai. Aku tak tahu je boleh tak boleh mengikuti musinya kanya. Mau saya lagunan kok dah. Irwan, ingat kula. Oh Irwan penyanyi. Ki kasa. Sing caring sumenep ya. Sumenep sa Timur Buton apa? Nah, kasa kula mah datang pon 34 kali. Reng kabinan, anu ulang tahun, sunatan. Pokok sering ke Madura kalau macam. Iya. Firdaus. Ki. Sering kalau datang. Injo jaringan tangan nare ulang tahun jan. Ya kak. Oh ya, tenan. Awal jual napa? Bawa tang bini nih kak. Minum nih ya. Engki. Bola naik on anyar. Engki biasa lah kak. Terus lagi. Tak langkong. Bisa betul. Kok kak? Bo. Kebudi. Bangun pada ya, budi. Yang nangan laki bek mapan bini nembian pan ora kabung iki. Kebudi. Terus lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ki tikel naon serap gelu. Agak sana apa nih kak acara nembian? Tanggal lahir, tanggal anak, tanggal Pak Beto. Agak tak boleh beto. Pak Beto. Bulan tak kepe. Bulan tak kepe. Langsung telepon ki? Engki bah. Masalah harga kula tak ning anu tak Cek bengal pas- nyabuk. Cek pas tenda rem marwah. Cek dulu. Halo, assalamualaikum. Pak Haji. Hah, lagi istirahat Pak? Enggak ini Pak, ada yang mau undang sampean Pak. Madura. Iya. Tanggal 47 bulan Takipi. Takipi itu Pak. Ah ya. Bisa kan Pak? Oh ya. Makasih Pak Haji. Ya. Assalamualaikum. Eki, saya Bisa. bisa. Oh, Ken mau sistem kau udah nikah. Nikah kebetulan Pak Haji Roma nikah. Saya di malamnya nikah manggung
Kamu bon? Tolengir. Nah, si Tolengir, Timur nih kah? Kebetulan beri Madura. Nah, nikah kau le malah tak mengecewakan. Tak beli. Nah, nonton ki. Oh, tak beli apa tu? Nonton. Malah tak mengecewakan nih kak. Apa berde cek mungkin cak gladi dia nih kak. Latihan nih kak. Tuh malah ke tempat kasa kenal dia nih kak. Malah tak di depan ke acara malah tak sial dia nih kak. Persiapan. Persiapan. Berarti sebelum acara. Oke. Hari ini juga bisa. Semakin. Oke. Tinggal calling Pak Haji. Hari ini gladi dia nih. Langsung deh Kol. Oh. siang dah. Pada tak apa mau nabi semakin nyaman. Kena nih kak, bertengki masalah anu. Sana apa biasa nah? Ki cereng biasa namun neng lo lain borok kasa mun saya luar Madura. Oke. Ki biasa na kun 10 juta dah nikah. Mau ke Madura sana apa? Ki kan jauh Madura kan. 2 juta. Majan muda. Ken. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Thank you sepuluh lagi. Enton tepak gitu. Tepak. Ki. Ki nyaman 2 juta aja. 2 juta. 2 juta. Terima lagi. Bodel. Del. Langsung ada pilihan. Anu, tak langkong. Takut mengecewakan. Panjer gede. Oh, DP. Ki saya latihan guys. Sensolar dia kayak. Kenapa? Tapi boleh sibuk. Tim DP gitu lagi. Mungkin anak cidu kali lagi. Mungkin. Berarti bang dah ngalah lagi. Tikar gue langsung ngalah makan. Telepon. Sensolar anu ka bareng ni. Tikar hon dulu. Kelanjutan pamit ki. Oke. Bendeng bisa anu man gini kan. Pototok ni pototok. Pon. Umian ki. Oke. Assalamualaikum. Salam Allah wabarakatuh. Cidu kali kan kening cocok. Jadi mah bisa kok ngocong mah. Bisa na kun baleng durahim irama degi. Assalamualaikum. Cuk marwal. Si Mahmud. Ci. Assalamualaikum Ci. Ci. Assalamualaikum. Salam. Tuh. Jangan boleh. Tujuh. Ki berdekarin segala. Ih jangan dah sebarang sekian dah. Minum Boleh ya? Minum. Tolos. Oke, tolos. Makan TV. Ngojek ki. Beribu dia. Aduh nak. Emang ojek kok mana? Ya, pengiritan. Oh iya. Kaki sakit datang. Iya. Anu, ki bro, nelpon. Kita ada orang tuh. Nabi ganti kita terongin je, Pak. Kurangnya. Oke. Cereng tepak sesuatu kamu dan Bede nih kayak ini di tangan nak. tanah apa kok rumah irama kasih pinter anu personil kasa. Kani gini, bunyi nang. Kau kita kel. Main tangan nak kasi gelo. Kel ya orang gelo. Kalau jaki datang mau Ya benar. Oh jang. Apa pak? Hari kita deh. Ini ke gitu. Ada mak. Oh tol injam gelo. Tujuh na. Mau aneka apa tenan bian? Oke. Saya ngefan kau mah. Si kau kau mah kasa ni kawan. Sahur kok. Perak padu. Ujut di potongan kasa pakaian. Nikah bon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Langsung Ki. Kacau deh. Langsung. Male tak pati bitabit. Ibu boy nyaman. Lega. Ki, tore. Tore. Baris serta. Cok, mengecewakan kongko datang ada. Gimana? Ya, baik. Ya, mantap itu. Kula amit teguru Ci. Orang ki benyak nih kasih urus ki ngonceng apa lagi. Terus ada. Mungkin ada tikel pon. Diki masalah napa can nikah. Oh. Siap. Full. Kayaknya libur. Saya mengecewakan. Assalamualaikum. Anu ki ngolo ke bini gitu sudah ngetang lebih murah. Yes. Le. Ini keluarga besar saya, Pak. Ini istri saya dan ini anak saya yang ngefans sampean. Putra sampean. Ya. Chun. Ini Pak ngefans banget sama sampean, Pak. Antum bagus. Sampai pakai selendang, pakai gitar juga, Pak. Masuk ilmu bahaji. Ya, Chun. Langsung ke sana, Nak. Langsung nikmati. Gimana ini? Apa mau mulai acaranya? Gini dulu, Pak. Saya sebagai tuan rumah mungkin perkenalan dari teman-teman. Oh ya, sampean, boleh. Pak. Kalau mereka Sampean namanya siapa, Pak? saya Ya. Muhammad Haji Durahim Irama. Kok bisa Durahim Irama? Oh iya. Saya yang ngundang itu Roma Irama, Pak. Iya, ini ya Durahim Irama. Yang penting iramanya mazuk. Gak apa-apa. Gedakul mazuk. Durahim Irama. Oke, gak apa-apa. Syukran. Gimana ini? Mau dimulai acaranya? Langsung dimulai saja, Pak. Langsung dimulai. Biar lebih melantunkan melodi-melodinya, Pak. Kalau lebih afdal, ente kalau gak mau nyawer, silahkan turun dari atas panggung ini. Oh, putus sawer, Pak. Sawer, Pak. Oke, saya ambil dulu. Ini jong. Kau beri jong ngelap saya, jong. Kalau Jangan nagilat. Karena sepenting jangan langsung mencilat. Ya. ya, karena saya Pak habis dari sudah Arab. Mentana musik. Ding. Teraja. Ini lagu India. Hai dunia asik dunia. Ini suara. Sekelangkah Bapak Haji. Tanah musik. Dulu aku cinta padamu, dulu aku memang suka. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang asik. Sekarang tak mau sekarang